Zbog neplaniranog i neočekivanog gubitka 2 boda protiv subotičkog Spartaka, Sloboda sa pojačanim optimizmom putuje na Banovo Brdo. Povređeni Lovrić, Okuno, Tiago i Knežević su zalečili povrede, pa će šef stručnog štaba Ljubiša Stamenković imati na spisku sve raspoložive snage. Debitant i povratnik u elitno društvo, ekipa Čukaričkog je napravila iznenađenje na Banjici, ali ta činjenica ne brine Ušičane. I na ovo gostovanje se putuje u skladu sa olimpijskim geslom više, brže, bolje. Plan i cilj je osvojiti 3 boda i sačekati septembarsku pauzu u prvenstvu sa što većom bodovnom zalihom. Dobar dan, prije svega, pa sigurno da je ova utakmica jedan od derbi ovog kola. Ekipa Čukaričkog koja je ove godine ušla u elitu i dobila je, kako znamo, i stadion, reflektore. Sa ova 3 boda protiv Rada sigurno su na krilima i želeće da tako nastave dalje. Što se nas tiče, mi smo odigrali jednu dobru utakmicu protiv Spartaka i Subotice, gde po mom mišljenju i po mišljenju svih ostalih smo trebali da uzmemo sva 3 boda, ali to se nije desilo. Nadam se sve ovo što smo radili ove nedelje, što smo se dogovorili, da ćemo to napraviti i pokazati na Banovom Brdu i ta 3 boda koja nismo uzeli u subotu, da će se ostvariti na Banovom Brdu. Najiskrenijeg nakladača i koliko ja znam u pripremama se daje manči godina. Da. E sad, to je donekle nova uloga, odnosno ono što se oni igraju. Pa, kako ti osjećaš sad tu poziciju? Šta je tu ključ da budemo efikasniji malo? Pa, mislim, pozicija tog najisturenijeg špica mi donekle odgovara, ali možda to tako nije izgledalo u subotu jer je Spartak igrao mnogo zatvoreno, ali mislim na strani kao sada što smo izašli protiv Spartaka da će to sve bolje i bolje ići. Naravno, tu se je vratio i Tiago koji će mi mnogo pomoći u tom napadačkom delu. Također, dobar dan svima. Pa evo da se nadovežem na priču. Prošle godine u dresu napretka igrali smo protiv ekipe Čukaričkog i ona je uz napredak bila najozbiljnija ekipa što su dokazali na kraju ulaskom u Superligu. Naravno, prvo kolo neočekivano po meni pobedili su ekipu Rada i dokazali da će biti ove sezone dobra ekipa i u Superligi. Nama prestoji teško gostovanje, ali idemo da pobedimo i da odigramo pre svega što bolju utakmicu po nas i da pokušamo da uzmemo ta 3 boda.